umuhawu wa modimo. Metswalle ya ntlo ya Modimo, ntumelle moso wa letsatsi la kasheno mo nna le wena re tla re kopana e le letsatsi la matsalo a morena. Ntumelle ke tsene mo teng motho wa Modimo, wena le ba lelapa la gago, wena le motswalle wa gago, wena le molekane wa gago, wena le ditloholo tsa gago mo le ka tswang le le teng. Ke re ke ya le dumedisa batho ba Modimo, ke le dumedisa lebitsong le letle la Mmoloki le Mopholosi e le Jesu Kriste. Motho wa Modimo ya ho dumedisang ke moruti solo go tswa kerekeng ya Bantu Reformed Church of South Africa. Motho wa Modimo nna le wena re santsene re tlile go kopana re thaola ditaba tsa lehodimo
e tlo nna le wena. Re kope Modimo ka thapelo, re phahamisetsa mahlo a rona dithabeng mo thuso ya rona e tswang teng. Thuso ya rona e tswa kae? Thuso ya rona e tswa ho wena Jehova, ya yentseng mahodimo le lefatshe le lewatle le dintho tsotlhe tse re di bonang. O Modimo wa batsadi ba rona, o bile teng pele ha lehodimo le lefatshe le kae ba teng. O bile teng pele ha dibopiwa tsotlhe Modimo di ka hlolwa mo lefatsheng. Ke ka mo re reng o mong wa bophelo, re re o ya halalela, o ya halalela. Ha hona ya tshwanang le wena ka khalaletso Modimo. Papa ya matla otlhe, re santse ne re tlilo go theola ditaba tsa lehodimo, re mema moya o halalelang montswalle, ebe ona o re tataisang ka hare ho tshebeletso e re tlabanang le yona mo mosong wa letsatsi le. Papa ya matla otlhe, re lela thuso mo ho wena, re tshabela mo ho wena, le mo mosong wa letsatsi le Modimo re re tutubolla tsebe ya moya ho utlwa se lentswe la Modimo le se buang le diphutheho. Papa ya matla otlhe, re tlatse ke hona re santsene re tlilo go theola ditaba tsa lehodimo, ebe sefahleho sa hao se re phatsimela, ebe sefahleho sa hao se re etella pele ka Jesu ya tshwannang ke khalaletso le ka bosa khutleng. Amen. Motho wetso, nna le wena re santse re dutse jwalo, re iphitlhetse re le ka hare go kgatello e kgolo selemong sa 2020. ba ileng ra tlhasela ke sera se segolo, coronavirus. Empa ntho ke batlang ho itlisa mo ho wena ke hore Modimo e santsene e le Modimo, le hore ke wa mo bane, ke wa letsatsi la kasheno, ke wa letsatsi le letlang. Modimo wa rona ga o fetohe, inna intse e le ena Modimo, ande Modimo wa rona ha se mwaki mo nna le wena re ka mo kganetsang, ha yetsa ka mo ena a ratang. Ntumelle ke re nna le wena ka moya o le mongwe le ka pelo e le nngwe, kopane le di Christmas tse ngata mo mantswe a Modimo a neng a tholwa a re ruta ka mong wa bophelo. Re kopane le di Christmas tse ngata tseo nna le wena re ileng ra di enjoya le go celebrata le ba mahae a rona, le di family tsa rona, le bana ba rona, le balekane ba rona. Ntumelle ke re mosoba letsatsi la kasheno, ntumelle ke re mo teng nna le wena re tlotla re celebrate Christmas e ka tsela e Modimo a batlang hore re celebrate ka teng. Re seke ra mo ganetsa, ibile re seke ra mo hloboga. A nna le wena re dumele lentswe la Modimo le go le kuka ka tumelo. Re tlilo go bala lentswe la Modimo le go thaola ditaba tsa lehodimo go tswa dibuka ke tse pedi. Re bala testamenteng e ntjha. Mo testamenteng e ntjha re tsaya buka ya Matthew chapter 2, re tsaya verse 1 le 2, re be re bala verse 10 to 12. Matthew chapter 2, re tsaya verse 1 and 2, re be re bala 10 to 12. Ebe re ya mo lekwalong mo testamenteng ya khale mo re kopana le lekwalo la mo profeta Jesaia ore Isaiah, yona re tlilo go bala chapter 9. Mo teng re tseya temana e le nngwe fela, re tlilo go tseya temana ya bo 6. Jesaia ore Isaiah chapter 9, re tlilo go bala fela verse 6. How boni buka Matthew chapter 2 verse 1 e balaga ka mokgwa. Irile Jesu a sena go tsalelwa kwa Bethlehem wa Judea
mo malatsing a Kgosi Herota batlhalefi ba bangwe ba tswa kwa botlhabatsatsi ba fitlha mo Jerusalema ba re kgosi ya Bajuda e tsetsweng e fokae gonne re bone naledi ya yona re le kwa botlhabatsatsi mme re tsile go mo obamela. Ke rata mantswe a mme re tsile go mo obamela. Ke a boeletsa mme re tsile go mo obamela. Verse 10 e balega ka mokgwa ya re ba bona naledi ba itumela thata ka boitumelo jo bogolo ba feta ba tsena motlong ba bona ngwana a na le Maria mmagwe jaanong ba wela fa fatshe ba mo obamela. Jaanong ba wela fa fatshe ba mo obamela ba be ba phutolola matlotlo a bona ba mo ntshetsa dineo e bong gauta le maswalo le mmera mme ya re ka ba laetswe ke Modimo ka toro gore ba seke ba boela kwa go Herota ba boela kwa lefatsheng la ga bona ka tsela e sele. Lentswe la rona lentswe la bobedi Jesaja chapter 9 re tseya verse 6 fela ha o e bone e balega ka mokgwa gonne ngwana re mo tsaletswe morwa re mo neilwe mme puso e tla nna mo lehetleng la gagwe mme o tla bidiwa mogakolodi yo gakgamatsang Modimo o thata rara yo o sa khutlinye Kgosi ya kagiso. Amen. Leo ke lentswe la Modimo e ka Modimo a ka tlhogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la Modimo a le dirisa. A re lebogele palo ya lentswe la Modimo. Modimo ya matla ohle papa ka lebaka la Morena Jesu wa Nazareta re badile lentswe la gago papa ya matla otlhe a re rute ke wena Modimo ya lokileng re santsene re tlile go celebrate re santsene re na le tshepo mo go wena re rute ka lentswe la gago tabentse lokileng tse tshwanelang papa ya matla otlhe re fe matla jwale ka ha re santsene re tlile go tlhalosa lentswe le ebe moya o halalelang o re etellang pele ka Jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bosa khutlinye. Amen. Mabantu amatle bana ba Modimo setšhaba sa Modimo bomme le bontate ebile ka dilemolemo mo nna le lona mo kgolong ya rona le mo kgolong ya batsadi ba rona ba ileng ba rutwa ka matsalo a Morena Jesu. Ntumelle ke re mo mosong wa letsatsi le mo nna le wena mo matsatsing a kasheno ha re kopana e le letsatsi la Christmas Day re iphitlhela e le hore ba bangata ba amohelwa dimpho go tswa mo balekaneng ba bona ba bang ba amohela dimpho go tswa mo baneng ba bona ba bang ba rona ba fana le ka dintho mo baagisaneng ba bona empa nna le wena ka tsatsi la kasheno ke batla go ra ke re ke lemohile dintho tse ngata hantse di Christmas tse di ntse di tsamaya re iphitlhela e le hore tsela le mokgwa o re neng re tlamehile ra be re celebrate Christmas Day ka tege re simolotse ho lose focus ntse hantle motho wa Modimo ha ke re ke phoso go amohela dimpho ha ke re ke phoso go fana ka dimpho fela e nna phoso ha e le hore
di Christmas tsotlhe tsa ke ileng ka itemohela tsona batho ba tsena ba sena modimo ebile batho ba tswa ba sena modimo batho ga bana taba le modimo ntumelle ke re Christmas ke mpho e kholo e modimo a e fa motho ya phela mo lefatsheng ke ka mo ke reng ke nako e nkebe batho ba iphitlhela ba na le relationship e kholo le modimo wa bona ke nako e nkebe batho ba iphitlhela e le hore ba rata le ho amohela modimo wa bona empa di Christmas tse ke buang ka tsona batho ba ile ba tsena ka hare ho tsona ba sena modimo ba tswa ba sena le modimo empa re ntse re re happy Christmas day mo ileng hore re tletswe ena Kriste go tlhakola sebe le ditšhila go tlhakola ditlolo tsa rona go tlhakola diphoso tsa rona empa ga re sepe ka yena seo re se lebeletseng re lebeletse nna le wena re lebeletse maphelo a rona mupi ya re fileng ga re sepe ka yena ntumelle ke re ha re theola lentswe la modimo mantswe a ke batang hore ebe motlhodithero mo ho rona ke mantswe a reng bao ba boneng Jesu ba fetola ditsela tsa bona mantswe a ke batlang gore ebe motlhodithero wa rona kgotsa ebe theme ya rona ke mantswe a reng bao ba boneng Jesu ba fetola ditsela tsa bona tumelle motho wa modimo ke re lekwalo la Matthew go rekhodiwa hore Jesu le botsalo ba gagwe bo bile jwang empa ditemana tseo nna ke di tsereng ke rata mantswe a bakhalifi ba botlhabatsatsi mo irileng ga ba utlwa hore kgotsa ga ba bona go ya ka disaene tsa dinaledi di ba bolella gore kgosi e tsetswe ba latelana ledi ba batla go itse ka kgosi e kholo e go buiwang ka yona temana enna le wena re badileng lentswe le re ya re ba khalifi ba utlwa hore kgosi kwa Judia Bethlehem motse o nyatsegang go tsetswe kgosi ba re baya ba fitlha mo naheng ego mantswe a re a badileng a re ba botsa hore re tlile go batla kgosi re tlile go batla kgosi e re utlwang hore ke kgosi e kholo gore le rona re tle re khone re mo obamele ke mantswe a ke ileng ke a bueletsa re khone gore re mo obamele lentswe mo re sa balang le tlhalosa hore Herota kgosi ya nako ego ya bona e utlwa botlhoko ka lebaka la hore o ne a itse e le yena kgosi e kholo ya naga ego lentswe le bolela hore Herota ka morago ga hore a bitse bahlalifi ba gage ba profeta le didupe tsotlhe hore di batlisise ka ngwana yo lentswe le re makwalo a ba profeta a ile a tlhalosa pele
hore wena Bethlehema wa Judea ha o motlana mo merafing hobane mo ho wena go tla tswa kgosi ba mmolella hore batho ba ile ba profeta hore mo motseng wo go tla tla motho ya tla tlakolang sebe le ditšhila lentswe le re Herota ha utlwa ho ba re Maseya a manyenyane a tsena mokotsing empa ha se monna le wena re yang teng lentswe ke le reng Herota o ba laela hore tsamayang lilo ho batla kgosi ego ha le setse le mmone le tle le mpolelle le nna hore ke tle le nna ke ilo ho mo obamela mantswe a ke batlang go dula mo ho ona ke mantswe a reng re batla ho mo obamela batlhalefe ba lentswe la modimo ba laetseng ke matla a moya o halalelang gore ba tle ba obamele kgosi eo ho buiwang ka yona ditemana tse re di balang tse di latelang verse 10 ere ya re ba bona naledi ba itumela haholo ba re ba nna le lethabo leo le tlalang mo dipelong tsa bona ba feta ba tsena mo naledi e emeng teng ba feta ba fitlhela Maria e le mmago Jesu jaanong lentswe le tlhalosa le re ba wela mo fatshe ba mo obamela ba wela mo fatshe ba mo khubamela lentswe le rakgota hape le re ba ntsha tsa ba neng ba di tshwere ba re matlotlo a bona a ba neng ba tshwere digauta le maswalo le mmera ba dintsha ba tlisa mpho ya bona mo pele ga Maria le Jesu ka lebaka la hore kgosi ya kgalalelo e tsetswe mo ke batlang hore ke be le wena mo teng the objective ya bona ke hore kgosi ile ya profeta ke ba profeti ba bua ka bogolo ba kgosi Jesu batlhalefi ga ba utlwago ba bona go le molemo gore ka lebaka la hore o tloa magodimodimo o ke yena mopholosi o ke yena tau ya leloko la Juda ba bona go tshwanelegile gore re mo obamele re ntshe dimpho tsa rona re rorise le go tumisa modimo ka mo mantswe a ba profeta a ileng a bua ka teng lentswe le tlhalosa le re ka morago ga tseo tsotlhe ka lebaka la boitumelo ba bona leeto le le letelle for bona lentswe la modimo la theoga gape modimo a iponatsa mo go bona ka toro mo bosigong ga ba robetse o ba raya a re tsela e le tlileng ka yona le seke la khuthela kwa go kgosi Herota gobane Maseya a ne a le kotsing Maseya a ne a bolawa ka lebaka la gore go batliwa tlhogo ya kgosi Jesu seprofeto sa le godimo ka toro se ba raya sera ga le khutlela morago khuthelang ka tsela e nngwe ke ka mo ke reng mantswe a rona kgotsa ke re motheditharo wa rona bao ba boneng Jesu ba fetola ditsela tsa bona ba thalifi ga ba khutlela morago ba ira tšhetšhamzelwane
ba tšhentšha tsela tsa bona ga ba sa ikgatha mekgala ba boa e le batho ba fetogileng ga o bone Jesu legodimo le bua le wena ga o bone Jesu maatla a modimo a nna mo go wena meleko le ga e ne o sa e bone legodimo le theogela mo go wena ga o bone Jesu maatla a modimo a nna mo go wena ba tšhentšha tsela ka lebaka la gore ba bone Jesu ka lebaka la gore ba bone mopholosi ka lebaka la gore ba bone Emmanuele lentswe le leholo ke go tšhentšha tsela tšhentšha tsela re na le batho ba le mo dikerekeng ba kereng ba celebrate-ile di-Christmas tse ngata empa ga ba itse Jesu ba pallwa ke go tšhentšha ditsela tsa bona ba palla ke go tšhentšha metsamao ya bona metsamao ya bona ke metsamao ya dintho tse sa lokang metsamao ya bona e ba latola gore ke ba Keresete metsamao ya bona ga ba dumele mo lentsweng la modimo metsamao ya bona ba odisa ba re ke kgosi ya rona empa ga ba dumele dithuto tsa gage metsamao ya bona ba gana go fetoga empa lentswe le re ba ba mmoneng ba mo obamela ga ba khutlela morago ba tšhentšha ditsela tsa bona nna le wena re hloka gore re ntse re le mo teng re celebrate le malapa a rona re fetoge ka tumelo re fetoge re amogele lentswe la modimo ha re re happy Christmas re be re bula le happy ka hare ho maikutlo a rona re be re bula le happy ka hare ho tumelo tsa rona le thabo leo le theogele mo ho rona re nne le moya wa boitshwarelo re nne le moya wa poelano re nne le moya o e leng gore modimo o a o batla mo ba ba boifang lebitso la gage re na le batho ba ke bolelang ka matsatsi le matsatsi ba tsena mo dikerekeng ba imetswe ba tswa ba imetswe o ya ka matlhoko ka go farologana botlhoko ba gago nka se ka bolekanya le ba gago le ba me empa se se felang e nna ntse le botlhoko empa se ke se ganang ke gore re tsene re ipitsa ba Keresete re be re pallwa ke go amogela lentswe la modimo le go dumela Jesu Kriste le gore le rona ha re khutlela magae re be di bupiwa tse ntšha gobane ba re ha o le mo go Keresete o ba se bupiwa se setšha ba re tsa kgale di fetile ga di sa tlhole di le teng empa rona re tsena ka tsona ebile re tswa ka tsona ne ke batla gore Christmas e be especially for wena gore ga selemo se ilo go simolla ebe o amohetse morena Jesu ba bantsi ba go makalle ba re o ke o jwang go reng a ile a fetoga lebaka e le gore o ile wa dumela morwa o ile wa dumela lentswe la modimo lentswe la modimo ba re matlalona khono fetola pelo ga rona re ka le dumela ga ba bangata ba re Emmanuele modimo o na le rona na a wa dumela gore le wena ga o ke wa mo amohela ka pelo ya gago mathateng maimeng modimo o tla nna le wena
tsotlhe tseo tlang di go tshwenya modimo o tla nna le wena ya re ha o khutlela hae le ba baneng ba o tsohela matla modimo a ipontsha ka toromo ho wena hore o fetole ditsela tsa gago mo ba baneng ba batla ho bolaya ba bone o fepile e le ka lebaka la matla le mollo wa lehodimo mo ba ba leng mo go Keresete ba fumana matla a matjha ba ba leng mo go Keresete ba fumana tshireletso e kgolo ba ba leng mo go Keresete le mathata a le teng ba khona go emelana le ona gobane mo re tshelang teng re tshela mo lefatsheng la sebe re phela mo lefatsheng le le kgathanong le badumedi re phela mo lefatsheng le lo dikgwetlo e tlo nna tse ngata for rona o tlo iphitlhela e le hore lelapa le a tekateka mo teng wena le molekane le ya lwana wena le bana ba hao le ya lwana wena le baagisane le ya lwana empa mathata a hao tlela modimo o tla etsa tsela modimo o tla o fa botlhale ba hore o solve di problems ha fela o modumela bona ba ile ba dumela ibile ba batla go bona ibile ba batla go mo obamela ana wena ha o tsena motlunya modimo o nyaka go boniwa fela gore ka tsatsi lo hlokofetseng ka lona maphutego a ba a le teng gore ka tsatsi lo hlokofetseng ka lona ebe le mo dibukeng tsa kereke o le teng empa motho wa nnete wa tota yo e leng moya wa modimo o mo ho wena ona o swele o sa phile re batla go phedisa motho o gore le etse ngata di ka amohela nama ya gago le etse ngata di ka tshwenya nama ya gago le etse ngata di ka go tshwenya le mo kelellong empa spiritually ebe o na le matla a gore o amohetse morena Jesu jwale ka mmoloki le mopholosi wa bophelo ba gago tšhentšha tsela ya gago tšhentšha metsamao ya gago ba bangata ba re itse ebile ba re bua hampe ba re bomme bale ba seaparo ba bua leshano ba bang ba re bontate bale ba kereke ba etsa ntho tse sa lokang ebile ba lwantsha le malapa a bona na ha o batla o fetoha o be sekai se tshwanetseng se emelang le godimo e seng gore o khotsofatsa kereke e seng gore o khotsofatsa moruti ebe gore wena o ile wa amohela wa kuka lentswe la modimo ka tumelo wa re Christmas day mpho e modimo a re fang yona mpho e modimo a re tletseng go tlhakola ditlolo tsa rona go tlhakola diphoso tsa rona ka Kriste Jesu o mo amohele o mo tseye jwale ka mopholosi bophelong ba gago tšhentšha tsela mo tsamayang teng thedithara wa rona bao ba boneng Jesu ba fetola ditsela tsa bona. That is why hantsi ke rata o bua ke re shwa re fitlhile mo thusong re shwa re ntse re le mo dikerekeng re shwa re palla ke go amohela modimo batho ba ba amohela modimo ile ba ba reletseng lentswe ba se mo dikerekeng ba lo utlwela khakala rona ba ba le mo dikerekeng re palla ke go le amohela re palla ke go le hlompa le sware re mo poifong le tshabo ya lentswe la modimo re le kuke re le amohele re le tseye ka tumelo modimo wa khotso a ka re fa matla ra khona go ba dibupiwa tse di tswelang ka matsatsi le matsatsi lentswe la bobedi kwa ntle ga go senya sebaka le bua ka hore moprofita wa modimo marago ga gore a bone Israele ya khale mo e leng gore tse ngata tse ba neng ba di etsa di ne di bontsha e le tsa lefifi
tse ngata tse ba neng ba di etsa e ne le tsa mmuso o yang diheleng empa moprofete o re le fifile ha lo nnela ruri le tlalelo tse re nang le tsona ha se tsa leruri gobane modimo wa tshepisa hore ke tla romela motho ya tlatlang go tla go lwela bophelo ba motho. Verse 6 mo re balanteng e re go nne ngwana re mo tsaletswe morwa re mo neile mme puso e tla nna mo lehetleng la gagwe mme puso e tla nna mo lehetleng la gagwe o tla bidiwa mogakolodi yo gakgamatsang modimo yo thata rara yo sa khutlinge khosi ya kagiso. Mo di phrasing tse ha re bua ka ngwana o re mo tsaletsweng re bua ka Jesu tlhogo ya kereke re bua ka Emmanuel mongwe wa bophelo. Moprofete a mo tlhalosa hore mo nakong eo ha e fitlha go busa ha modimo puso ya modimo ba Abraham ba ne ba tlwaetse go bua le modimo ba ya ba tana dithaba tsa bosinai ba bua le modimo empa lentswe le re go busa ha lefatshe go tla ba mahetleng a gage tsotlhe di re kgathatsang re tlamehile gore re ye mo go yena gobane mmuso kwa gage lentswe le rekhota le hore le thata ke ya gage ebile le tlhalosa hore e tla nna a good counselor e tla ba mogakolodi mo go rona mo go tsotlhe tso di re tshwenyang. Jesu e tla e ba yena a re phatsimetsang sefatlhego e tla e ba yena ya re bontshang le go ruruta ka lentswe la gage. Diswa le lentswe la modimo le re ithute mo go nna ithute mo go nna. That is why re re yo nna mogakolodi ya gakgamatsang ha le ba ruta ba ya ko wena re rute jale ka ga Johane le ena a rutile because of it's a teacher ka boyena o khona ho ruta mo batho ba haelwang teng o ba ruta thapelo mo batho ba batlang go fodisa teng o ba fa matla le dikelello tsa hore ba yetse jwa ba bantsi ba mo lekile hore ga re fumana maemo a ntse so wena o reng a re ya senang sebe a ebe yena ke a good counselor o ruta sentle yana ga re ka mo amohela re ka ithuta go le go ntsi mo go yena ba re e tla nna mogakolodi yo gakgamatsang ya eba gape modimo yo thata ya eba modimo yo sa khutlinge e le rara wa bo sa khutlinge. Na le wena re ka ithuta go le go ntsi Christmas ting e ra fetola metsamao ya rona re ne re itshepile rona empa botlhale ba rona ga ba bereka a re se gopole boikgantsho ba me re khutlhaele ko modimo re ne re ipolelle re na le tsotlhe ga o tadima ke na le di-lawyera ga o tadima ke na le di-business ga o tadima ke na le ditšhelete tsaka ga o tadima ke na le babuti le bomama bao ba ka nthusang ga ke le motlalelong empa lentswe la modimo le a re ganetsa ka tsheko le re ba ba boneng Kriste ba tlamehile gore ba fetoge ra tshamela go baya ditshepo tsa rona mo bathong re tlamehile gore di be mo modimong. Christmas day ya ngwaga o ba fetola tsela tsa bona ngwana o ba reng re mo tsaletswe ba re mangwele ohle a tla obamela lebitso la Jesu mangwele ohle a tla mo khubamela
ke ka mo ke re lentswe la modimo ga se moaki ebile modimo ha etse phoso o batla nna le wena ba re reng re ba Keresete re fetoge mo ditseleng tsa rona tse khopo re rona ba re boneng Jesu re fetola ditsela tsa rona re rona ba re boneng Jesu re batla gore re be di bopiwa tse dišwa lebitso le ga se lebitso fela ke lebitso le matla empa lebitso la Jesu ba re ngwana wo re mo tsaletswe lebitso la Jesu le special mo maphelong a rona it is why mo bakwading ba ba dumela lentswe la modimo ba bang ba mmitsa ka mabitso lentswe le legolo la Jesu ka Sehebero ha o ibitsa o re Yeshua ke o re morena o na le rona the savior morena o tlile go re boloka empa ba bang ba ba hlalifi ha ba bitsa lebitso le ba re Emmanuel ba bang ba rona ba ibitsa le go fetola ba re mophulusi ba bang ebile ba etsa le dipina tau ya leloko la Juda Lion of Judah ba bang ga ba fetola ba re morena wa barena kosi ya dikosi ba bang ba fetola ba re Izehila ba bang ba mmitsa ba re ke ena a fanang ka protection it's a provider tse di tlhokang wa rifa ba bang ba re it's a great counselor ba bang ba mmitsa ba re it's a wonderful one be khatsa ba re moruti re mmitsa ka go farologana gobane lebitso la Jesu le special maphelong a rona empa mo go yena ha re na le ena ke motswedi wa dinoka tse elang tse ba ba matlang ba ba nyorileng ba tla utlwa lentswe la gagwe fetola ditsela tsa gago so se batlang ha o batla pholo ya bonahala ha o batla go khanselwa wa bontshwa ha o batla yo ke tlo re kutlwa ke mang modimo wa rona ha o re modumela ra ka tshwana le batlhalifi ra mo obamela modimo a ka etsa Christmas le ga re iphitlhela re le ka gare o dikhorona re le ka mo gare ga magae a rona re wena modimo santse o le modimo re ya o amohela re ya o obamela ka mpho yo re fileng yena e leng Kriste Jesu amen modimo a hlonolofatse ke hona a re rapele re lebogele mantswe a modimo ya matla ohle ntate wa morena wa rona Jesu Kriste lentswe la hao le badilwe lentswe la hao le hlalositse ke dumela mo matleng le thata ya lentswe la hao gore ga letswe le sa etse mosebetsi mo go bobotlhe ba ba le dumelang ba le kuka le go le amohela ka tumelo rona le mahae modimo a kula re hloka wena re fetole le rona re tshentse ditsela tsa rona ka gare go mahae a rona gore go bane le kagiso rona le bana ba rona rona le balekane ba rona rona le ba lesika la rona re tlhoka kagiso gare go magae a rona le ka gare go dikereke re ya kula re tlhoka pholo modimo e tswang lehodimong re kula ka gare go nama re kula le ka gare go moya re tlhoka gore wena o tsene o intervene ka gare maphelo a rona re go itse o le modimo ya lokileng le mo re sitanteng re okeletse tumelo re rute ke wena papa ya matlaotlhe ke ya rapela ke rapella le bolwetsi bo bo leng teng ka gare go naga yo yotlhe ke re modimo ya lokileng
le ga bolwetsi bo ka tepeletsa nama ya rona, empa ha bana tokelo over moya wa gago, ha bana tokelo over mewa e o ileng wa ibutsweletsa mo go rona. Re a dumela ka lebitso le matla la mmolo ke Jesu. Moya o di tshila ro latlhela dithoteng tse tshileng, re bua bophelo, re bua le tshireletso over maphelo a bana ba rona, a bonkgono ba rona, le a balekane ba rona, le botlhe ba rapedi mmogo ba re rapela le bona. Re a ba rapella, re papa ya matla otlhe ba le bona o ba sireletse ka Jesu ya tshwanang le kgalaletso le ka go sa khutleng. Amen. Motho wa modimo, ke rata ke tseya motsotso o mo boemong ba kereke le lekgotla la kereke. Re itemogetse, re lemoga gore bonkgono wa rona ha ba kgone go fitlha ka gare go dikereke, empa re mo le leng teng re a le rata. Modimo wa khotso a re baballe lona, a re sireletse lona ka lebaka la gore re a le tlhoka, re tlhoka le dikelello tsa lona le dikeletso tsa lona. Ke tseya motsotso ona ke re mo go mabantu a botlhe boemong ba lekgotla la kereke, re re happy Christmas and a happy New Year. Modimo wa khotso a le etse ka mohau, re a leboga. Amen. Re kopela gore le itshware hantle ga le tlabe le celebrate matsalo a morena. O tlhokomele matshwao a otlhe a COVID-19 go ya ka mo puso e re lemosang ka teng. Sanitizer matsogo a gago gangwe le gape ga o tshwere dintho, le gore o tlhape matsogo a gago ka nako e khutshwane le e telele. Ha o tswa le ha o na le batho, tlhokomela gore o apere face mask ya gago. Netefatsa hape le gore o maintaina social distance bakeng sa gago ha o ile dishopong le ha o na le batho, gore re kgone gore re fokotse tshwaetso ya mogare o. Nna le wena ha re ka ithata re ka boloka maphelo le batho ba re phelang mo go ona. Modimo wa khotso a mpolokele lona, a re amohele tlhogonolofatso ya morena. Mohau wa morena wa rona Jesu Kriste, lerato la Modimo Ntate le kopano ya matshidiso a moya o galalelang di bane le rona go fihlella go tla ga morena Jesu, ka Jesu ya tshwanang ke kgalaletso le ka bosa botling. Amen. Yep.